Gogo. Nolweli squeeze. Awusofakho squeeze. Yabanda kaloku squeeze. Squeeze bengizokombera sukile. Yabanda squeeze hayi squeeze uzocela isisenzo kodwa yahamba ngethethi hayi ukuba umuntu amabhasi hayi uyahamba ngethethi kodwa uzocela iswekile isqueeze uzayicela le kindi le hayi squeeze hayi iswekile kodwa yahamba ngethethi uzokuthatha squeeze uzokuthatha squeeze akwazi ucela iswekile squeeze nama nayo iswekile hayi hamba squeeze hayi ucela uhamba hayi hamba. Bo mama kektel wafile sokire. Nija fondi sokire sina yote kai utini. Hayi tata bendlala yo. Hayi. Squeeze thatha nathi sokire. Thatha squeeze. Enkosi squeeze sukela yakho yu. Bengifuna ukuphungitiya kuyabanda squeeze enkosi squeeze. Hayi. Ayikho inkinga squeeze hayi ayikho inkinga. But ungakhohlwa uhamba ngethethi, ungakhohlwa uhambe squeeze ngethethi. Uhambe squeeze, ungahambi kahle. Uhambe squeeze hayi akho ngqondo squeeze. Angizokhupha nokukhupha squeeze. Hamba. Squeeze, thank you. Afa squeeze. Dirigas, somta dirigas. Ngiyaregisa basqueeze. Isanguta Adidas ezishushu. Manje le thangani ufunani la? Labantu kanti abakahambi la. Yena Karapao, awukahambi kanti? Yes, buddy. Ngiregisa ithangu spari. Izithangu spari. Yabo ishisasa spari. Adidas. Ayadlaleka la. Bani usibaro wakho wena mfana? Bani usibaro wakho? 80 rand, 80, 50 rand. Ongamelanga ubusithengisa le Mozambique ezingubo zakho lezi. Bari mina nginawo amaphepha. Bona imali lokho wena. 80 rand, 50 rand spari. Wena uzithatha lezi zinto uyayazi ukuthi yini lezi zinto. Wena uzitshontshile lezi zinto. Yabo studio 88 lezi spari. Yabona manje sengizobiza umphakela umthakathi la kule ndawo. Oh sorry. Sengizobiza wena hey. Ngibulewe nje bebafana bami. Kunini ndihamba nabantu bangahambi nami? Ndikhetha abantu abanganikhethiyo. Hayi. Andisanishaye ngalo ngqawe. Ndikhetha mna ngoku.